Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ya none tariki 8 z'ukwa 4 2024. Amakuru yacu kagiye kwibanda kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Kagame yanyuzwe n'ibiganiro yagiranye na Ramaphosa ku mutekano wa Afrika y'Iburasirazuba, cyane cyane ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi turakubwira ko abandi basirikare ba SADC biganjemo abatanzania biciwe muri RDC. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana, ntujye kure ya The Mindfest TV. Murekera gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku buryo bwiza, amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Perezida Kagame yanyuzwe n'ibiganiro yagiranye na Ramaphosa. Ikibazo cy'intambara ihanganishije umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu byo Perezida w'u Rwanda na Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wari witabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mbere y'uko asubira iwabo muri Afrika y'Epfo, Ramaphosa ubwe yabwiye itangazamakuru ko yahinduye imyumvire ku buryo yafatagamo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ramaphosa mbere yo guhaguruka i Kigali yavuze ngo mvuye mu Rwanda mfite imyumvire ivuguruye na gahunda y'uko tugomba gushaka igisubizo cya politike. Ibikorwa biri kwa bishobora guhungabanya u Rwanda bikozwe n'umutwe wa FDLR. Hari imitwe myinshi ikorera muri iki gice, twemeranyijwe ko igisubizo cya politiki ari ubwo buryo. Mu kiganiro cyihariye Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique, yagaragaje ko Afrika y'Epfo itagomba kohereza ingabo zayo muri RDC, agaragaza ko iby'icyo gihugu ari amafuti. Ati Afrika y'Epfo iri mu mafuti kandi ntibyari bikwiye ukurikije amateka yayo, umubano wayo n'ibindi bibazo. Kuki yakwivanga muri ibi bintu? Hari ibintu bidashoboka, niko kuri, kandi hari impamvu zumvikana zimbona buryo. Nti Afrika y'Epfo yakumva itekanye iri gukora akazi k'abandi, no kuvuga kurwana intambara mu cyimbo cya Kongo. Bitandukanye n'ibyo Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa 8 Mata 2024. Ubu yavuze ko yanyuzwe n'ibiganiro yagiranye na Perezida Ramaphosa ku kibazo cyo muri RDC. Umukuru w'u Rwanda yagize ati nitwari kumara amasaha mu nama na Perezida Ramaphosa ngo tubure na busa kuvuga kuri icyo kintu. Ndatekereza ko twagiranye ibiganiro byiza n'imyumvire myiza, kuko ibi bintu byifashe ndetse no ku buryo bwiza twafatanyamo mu kubikemura. Naranyuzwe, ndanyuzwe, kandi ndizera ko na Perezida ubwe Ramaphosa yanyuzwe. Perezida Kagame kandi yanemeje ko mu byatumye ibyo biganiro bigera ku musaruro mwiza harimo n'uruhare rw'itangazamakuru, by'umwihariko televiziyo ya SABC yo muri Afrika y'Epfo. Ati ibibazo mwabajije ahari byaduhaye amakuru, twese tunafite byo guheraho. Igihugu cya Afrika y'Epfo gifite ingabo 2900 mu burasirazuba bwa RDC. Abasesenguzi bakemeza ko n'ibyo Perezida Ramaphosa yavuze atari imvugo ya politike. Izo ngabo zishobora gucyurwa cyangwa zigahagarika kujya mu mirwano, zigatangira gukora ubutumwa bwo kubungabunga amahoro no guhagarika hagati y'impande zihanganye arizo FDLR na M23. Mu yandi makuru kandi reka tukubwire ko abandi basirikare ba SADC biganjemo abatanzania biciwe muri RDC. Umuryango wa SADC watangaje ko abasirikare 4 bawo barimo bohereje kurwanya umutwe wa M23 biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ikigo cya gisirikare barimo kirashweho igisasu. SADC yemeje aya makuru biciye mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Mata 2024. Muri iryo tangazo uyu muryango wavuze ko ubabajwe no gutangaza ko abasirikare 3 bapfuye, abandi 3 bagakomereka. Abo bose bivugwa ko arabo muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Wunzemo ko umusirikare wa 4 ari umunyafrika y'Epfo wapfiriye mu bitaro by'Igoma aho yarimo akurikiranwa n'abaganga. SADC mu itangazo ryayo yavuze ko irihanganisha imiryango y'abasirikare bapfuye ndetse n'ibihugu bya Tanzania na Afrika y'Epfo kubw'igihombo gikomeye cyo gutakaza abasirikare babyo.
ndetse nifuriza batatu bakomeretse gukira vuba. Nibizwi niba M23 ariyo yarashe igisasu kishe bari abasirikare, gusa bapfuye mu gihe hari amakuru avuga ko uyu mutwe wongeye kugera mu marembo y'umujyi wa Sake wo muri teritwari ya Masisi. Abasirikare bane ba SADC bapfiriye muri Kongo kuri uyu wa mbere, biyongereye ku bandi babiri b'Abanyafurika y'Epfo bapfiriye muri iki gihugu mu minsi ishize. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, nkurikira kuri ya The Manifest TV, unarikira gukora subscribe, share kugira ngo ibikorwa byacu bikugereho ku gihe.